Arambai News Guwahati da Metelongi Pau Tauriba Singbu Ihan Handumakta da Chingangbam Suzitrani na Kurumjari. Hozingasi Samlapa Mariba Pau Sing Lobirasi. Assam da Assamese loan da Singnarakpagi Wathok Hena Kankalakli. Barak Tampakta Bezoiba Barak Development Front ki Chief Advisor Pradip Dattarai Police ki lang da thukre. Haukiba irai numit mahakpu pharaba matung kasar SP office ta matam sangna wahang pahong chatharaba matung thadoraki adubu Brahmaputra tampak amadi Barak tampak ki lup kyana maki mathakta akanba kholau kya leptana laurakpadagi mathang thangza numit amuksu mahakpu phajinki amadi wahang pahong chathaki loinana court ta puthoklaba matung court na numit 13 ni judicial custody da thaki adubu tathaiba Pradipna masa nungaite haisinnaraduna Silchar Medical College Hospital da purakhi Dr. Singna mahaki anaba karisu leite hairakpadagi hospital dagi release tawrakhi amadi mahakpu khudakta amuk phaduna jail da thamki Assam da Bangla loan awabada tare Bangadidi Assam da lakpiyu haina mahakna tengthana oina laurakhi adubu CM Himanta Biswa Sarmana Silchar da Assamese tatnaroi haiba Sangvidhan da leite Assamese Assam lenga ki loan ni Assam da Assamese signboard sing thetpada athingba leite adubu mafam gi matungina loan atei da thetpasu kaide haraduna Assam da maram leitana irang sagatliba miyoi khudingmak lemna tharoi haina Pradip Datta da kudombi thilaga CM Himanta Biswa Sarmana hairakhi Jaidagasida handaki Pradip Datta gi wathok asina Barak Tampaki Congress ani thokna chingkhainarakpagi phibam urakli MLA Kamlaksha Dena Bengalina Bengali gi damakta ngangbagi haklai hairaduna Pradip gi damakta leplabasu Avijit Mazumdar amadi Abdul Ahmad Nadi machin manaw gi mari thadatnaba Pradip na hotnabasi chumde maki mathakta matik chawa action laukhatkadabani hairakli South Africa dagi sandorokliba anoba COVID variant Omicron na numit marini gi manungda Europe yorakhiba dudam yeng thamlaga CM Himanta Biswa Sarmana su madugi damak Assam miyamna checksin batai hairakre Mipai ningai di leite adubu cheksil howdabada May June thada thingnakhiba khudongchadaba amadi awaba kayadu amuk thingnaba yai hairakli maramaduna yariba makhai thuna vaccine kapthoknaba mahakna miyamda haijarakhi Maramasina Assam da lariba COVID vaccine kappa yaraba miyoi khudingmakta lakliba December 5 gi mamangda mapung phana ahanba dose kapthoknabagi pandamda hayeng November 18 dagi chayol ama chupna COVID vaccine kapagi khongjang paktaknana changsilagani hairi Balram High School Palarbongi matam sangna oja oiramba amadi Lakhipur Ahal Marup ki members oiramba Laishram Khetra Mohana ngrang thangja numit masagi paskandi de leibe mayumda leikitabada lubasigi luching purel thoidingjam Dhirendra amadi Thoburel ingudam binotna awaba phongdorakli oja asina leikitabada masagi chahi marfuni thoisu khre Lakhipur Ahal Marup ki mihut khutpu amana Lakhipur gi SDO Civil Route Lane thanga unaduna ningthem khul gi layai ningkhaiba ngakpinaba amadi ningthem khul Godragat yoba lambi yariba makhai thuna sembinaba amadi Lakhipur Urban Water Supply Scheme asisu thabak hobinaba loinana ningthem khunda nungphok tural gi mathakta sariba thong asibisu loishinbinaba kan taksinkhre hairi Manipuri People's Front MPF Lakhipur District Committee gi ahanba sakhang maikhang mifam ama Poilapul da laiba MPF Lakhipur gi President Major Furit Sabam Manithon gi sangaida pangthokre mifam asida Khaidem Kanta Advisor Dr. Potsangbam Rajbihari Vice President Central Jiaur Rahman Vice President Lakhipur Ingudam Nilvir Cultural Secretary L. Ranjit Singh T.H. Ton Singh Salim Ahmed Jiten Singh Bir Mohan Singh na chingbana sarukyaki Laukiba warip singi manungda lakliba January gi ahanba natraga anisuba chayol da pangthokadoriba MPF ki ahanba General Conference ta Lakhipur gi mihut yamdrabada tara thaba December kun gi manungda District Committee gi mifam kogduna Central Committee da pukhatkadaba wafam sing nainabna chengbugi matangda yauri President Major Furit Sabam Manithon gi yumda chaklen amasu President amadi mahaki loinabi Furit Sangbam John Ruthna Sinlangki loinana lengyan pi amamam lakliba MPF ki members singda yanduna ikai khumnaba utki Himachal Pradesh ki Chambada pangthokhiba mapan suba Dragon Boat Race National Championship ta Kasar Bon Tarapur gi Oinam Ashok Singna Sanagi Takman ama mixed 200 meter race ta aduga Senjengi Takman anina meter 500 amadi meter 200 ta laurakre
ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ 15ꯗꯒꯤꯅ 19 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯕꯣꯟ ꯇꯥꯔꯥꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯕꯣꯟ ꯇꯥꯔꯥꯄꯨꯔꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯅꯣꯏ ꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩꯕꯨ ꯁꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯜꯍꯟꯅꯕ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯊꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯕꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯅꯣꯡꯃꯩꯕꯨꯡ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯕꯨꯡ ꯅꯥꯃꯝꯆꯨꯊꯦꯛꯇ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ 9 ꯁꯨꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯐꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ SCDCMꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯀꯦ ꯕꯨꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩꯕꯨ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯜꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ WMCꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯁꯍꯔ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯍꯤꯒꯤ ꯖꯟꯇꯔ ꯃꯟꯇꯔꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ WCMꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯍꯩꯒ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯅꯕꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯂꯨꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯁ ꯈꯥꯁꯤ ꯍꯤꯜꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯃꯧꯕꯥꯡ ꯋꯥꯍꯜꯂꯣꯡ ꯁꯔꯕꯁꯤꯞꯇꯁꯨ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯦꯔꯤꯀꯣꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯐꯣꯔ ꯑꯞꯗꯦꯇꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯦꯁꯠ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ 6ꯁꯨ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟড ꯐꯤꯌꯔ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯚꯦꯇꯔꯟ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯊꯥꯕꯝ ꯁꯔꯠ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯃꯣꯗꯦꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ RK ꯅꯤꯃꯥꯏ, ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯐꯥꯟꯖꯧꯕꯝ, ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ, ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯅꯣꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯃ ꯗꯦꯕꯤꯒꯤ 35 ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯅꯥ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯅꯤꯂꯣꯡꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯐꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯊꯨꯝ ꯑꯍꯥꯎ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯋꯥꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4ꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯍꯤ 90 ꯁꯨꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯗꯦꯕꯔꯣꯏ ꯀꯧꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕꯤ ꯆꯍꯤ 1 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯍꯤ 8ꯇ ꯁꯨꯔꯤꯕꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ 2 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯕꯤꯔꯆꯥꯅ ꯊꯣꯝꯈꯤ꯫ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ 2ꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯤꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯏꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯅꯗꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯁꯨ ꯕꯤꯔꯆꯥꯅ ꯊꯣꯝꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯒ ꯈꯨꯋꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ ꯊꯨꯡꯂꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔꯁꯨ ꯐꯤꯕꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯈꯨꯋꯥꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥꯒꯤ AGMCN GBP ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞꯅ ꯑꯣꯇꯣ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯆꯠꯆꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯗꯥꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯗꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯐꯤꯕꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯨꯋꯥꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯗꯥꯁꯇꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ AGMCN GBP ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯃꯩꯊꯪꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯗꯦꯕꯔꯣꯏꯕꯨ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯛ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯔꯨꯂꯤꯡ BJPꯅ ꯁꯨꯞꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯎꯟꯇꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ 12ꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯚꯣꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕꯗ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯤꯠ 51ꯃꯛ BJPꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ AMCꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ TMC ꯑꯃꯁꯨꯡ CPIMꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯤꯠ 212ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅ 213 BJPꯅ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫
लेबाग असिगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना डेल्टा वेरिएंट तगी हेन तमथीबा हेन साथीबा अनुभव कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन की मतंगदा अवांग बथा की रिव्यू मीटिंग अमा पांगथोखरबगी मतुंग होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्लाना ngasi khudakta अनुभव कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन की मतंगदा खुदकी मीटिंग अमा कौखरे ngasi की मिफम असिदा नीति आयोग की मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू पीएम डॉक्टर विजय राघवन के लोयना हेल्थ सिविल एविएशन अमदि अतै मिनिस्ट्री की सीनियर ऑफिसर सिंगसु सरुक याखी इंटरनेशनल फ्लाइट होंगनबगी वारेप लोयना कोविड टेस्टिंग की मतंगदा लरिबा SOP सिंग रिव्यू तौननबगी वाफम खनखी लोयना यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण अनोब कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन दा मीटिंग थमलगा हेना मिकुप नाहुम सिंगनबा अमदि खुदकता कंट्रोल तौननबगी थौरांग पाइखतनबा स्टेट अमदि यूनियन टेरिटरी खुदिमक्ता खंगलखरे मरग असिदा अनोब कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन की अनोब केसिंग मालेम की मफम कयादा फंगबा होरखरे साउथ अफ्रीका दा अहानबा ओइना फंखिबा अनोब कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन असि बेल्जियम बोत्सवाना जर्मनी हांगकांग इजराइल इटली अमदि UK दसु थेंगनखरे ngasi ओमिक्रॉन नि चिंगनबा केस अमसु ऑस्ट्रेलिया दा फंखि लोइना फ्रांस की हेल्थ मिनिस्टर ना लेबाग असिदा ओमिक्रॉन लेरम लगनी हाइबगी चिंगनबसु फोंदोरखरे पनबा याई हौकिबा इराई नुमित्ता ओमिक्रॉन वेरिएंट फंगबदगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ना फोंदोखिबदा अनोबा वेरिएंट असि कोविड वैक्सीन ना थत्पंगमदबा हाबदी वैक्सीन रेजिस्ट ओइबा याई लोइनना कोविड पैंडेमिक असि सांगदोखनखिबा याई हाइरखरबने साउथ ईस्ट एशिया रीजन द लरिबा लेबाक सिंगदसु थिहुमबगी खोंजंग कंखरनखिबगा लोइनना वैक्सीन कापगी खोंजंग हेना पाक सन्ना चथनबा WHO ना हाइरखरे Amsterdam airport ta thunglakhiba South Africa dagi flight anida lakpa passenger humpu mathoi covid positive warakpadagi makhoi pnamak airport ki manak nakna hotel amada tongana isolation da thamli makhoi gi manungda omicron gi case yaramgani kana chingnabadagi Dutch authority na hena section thorang paikhatkre South Africa ki mathakta travel ban kya su lebak singna lauthorakre Israel nadi foreigner pumba changba thingkibaga loinana anuba variant asi sandorokpa ngamdanabagi dama counter terrorism phone tracking technology amuk chana halagani hairi Britain na lebak asida thunglaba passenger khudingma covid ki RT-PCR test tongnaba amadi negative result laktriba fawba self isolation da lainanaba hairakhibaga loinana Prime Minister Boris Johnson na Omicron sandorokpa thinganawba andoma thorang kyasu laukthokre Omicron na maram waraga Bahrain Saudi Arabia amadi Sudan na African lebak khayagi flight sing suspend tawkre panba yai mamang ki variant kayadagi anoba Omicron variant asi yamnamak sandokanba amadi hojik phawbada covid ki khwaidigi sathiba mutation oiri adubu khajik saphaba nungaiba paw amoina Moderna na Omicron gi anuba vaccine inglisingani kuni thogi hogolakpadadi phanglagani hairakre aroibada ngasi ki tentak pa maroiba paw khara Manipur bu kansi harabadi maraibak lalolaga chagadaba miyoi sing mihut oina thagat pirakanu haina CM N Biren haikre Numid humni chathagadaba mapan suba international travel mart ITM for North East region ngarang numidang dagi Kohima da haukre Thobal district police now hiccup dagi yamlaba nongmai singa konana miyoi ahum phare Arunachal Pradesh ki Zero Valley dagi puthokpa India gi amatangaraba certified organic kiwi ngasi New Delhi gi Delhi Hut INA da pangthokpa amadi WhatsApp ta launch tawkre Charukhok mai thaba decriminalize taugnanabagi lawmi shingi wakat center na ayaba pikre Guwahati chatharakpa International Film Festival of India IFFI gi yangkhaini thoi suba edition ngasi loisinkre Parliament ki ningtham mifam hayengdagi haurani farm law ahum kakthatnabagi bill mifam gi ahanba numit asida puthoklagani Haukiba pung kunmari asida India da covid ki anuba positive case lising nipan ga chatred humbudramari phangki chatruka kunmathoina covid number moiduna laikhide UP TET Englishingani kunmathoi paper leak oirakpadagi cancel tawkre mara leiba miyoi singi mathakta matik chaba action lokhutkani haina Uttar Pradesh ki CM Yogi Adityanath na warning tawrakre amadi hingsa gi khuthangda Taliban rule lakhiba maramna Afghanistan da lariba Taliban lengak asi sakhanglaroi haina European Union na hairakre ngasi gana di Arambai News Guwahati da maitilon gi pau sandok chaba matang installation chaba ga loinana tabiriba singbom kasu hanna khurumjari